Zgode i nezgode malene lutkice Line. Lutkica Lina i potraga za svinjicom. Lutkicu Linu nešto je probudilo u noći. Nekakav čudan i neobičan zvuk. Sjedila je na krevetu i slušala, pa rekla: oj, pa taj zvuk me podsjeća na svinjicu. Sjedila je još malo na krevetu i ponovno začula. Pa mi imamo svinjicu koja je zapela u kući, moram joj pomoći, rekla je lutkica i krenula u potragu. Ušla je u kuhinju, ali tamo tog zvuka ani svinjice nije bilo. Provjerila je lutkica i kupaonicu. Možda se svinjica htjela malo okupati, pa je zapela u kadi. No svinjice nije bilo ni u kupaonici. Nastavila je potragu i došla do sobe od majmunčića Tagua. Jedu li svinjice banane? Zapitala se lutkica, no u sobi kod Tagua nije bilo nikakve svinjice koja jede banane. Lutkica je sjela u dnevni boravak i tamo utonula u san, kada ju je ponovno iz sna probudio zvuk malene svinjice. Oj, svinjica je sigurno zapela. Jadna mala svinjica, sigurno ju je strah. Pričala je sama sebi lutkica i krenula prema Medinoj sobi. Zastala je kod Medine sobe i najjače do sada čula. Pa čini se da je svinjica zapela kod Mede. I to u sobi. Moram joj pomoći dok nije probudila Medu. Lutkica Lina ušla je kod Mede u sobu i sve je pretražila. Svinjice nije bilo. Bila je spremna odustati od potrage, no u taj čas lutkica je ponovno začula. Pa svinja je kod Mede u krevetu. Zašto mi Medo nije rekao da imamo svinjicu? Možda me Medo želi iznenaditi. Idem joj pomoći. Lutkica je gledala u Medu i shvatila je da je Medo taj koji proizvodi te zvukove. Nasmijala se lutkica i rekla: Oj, Medo, pa ti si ta svinjica koju tražim. Ti proizvodiš te zvukove. Kako samo možeš spavati od tih zvukova? Zapitala se lutkica. Medo, sutra ću ti ispričati o mojoj potrazi za svinjicom. Sada već umorna od traženja, krenula je prema svojoj sobi. Legla u svoj krevetić, zagrlila svoju lutkicu i tješilicu i utonula u sladak san.